William Saliba yakoze imyitozo kuri uyu mugoroba ariko Bukayo Saka nta uhari ndetse Ben White ameze neza. Bivuze iki kuri Team News kuri akitata kuri isa 7 n'igice kuri wa gatandatu? Arsenal buri gihe iyo igiye mu kibuga idafite Bukayo Saka nta gihe bijya bigaragara nkaho biri buze kuyorohera kubona intsinzi. Igihe cyose Arsenal ibidafite Bukayo ubona hari ikintu ibura, ubona hari imbaraga idafite mu busatirizi, kuko uyu musore numwe mu bantu bafasha Arsenal cyane gukora ibintu byinshi, yaba kwiharira umupira ku ruhande rw'iburyo, yaba kure mu buryo, yaba gushota amashota agana mu izamu, yaba kuzonga adversaire, yaba kugira ngo abakinnyi ba equipe babene equipe ya Arsenal bamuhugireho, kubera ko nyine ari we mukinnyi navuga uteye ubwoba kuruta abandi bose muri iriya kipe. Buri gihe Mikel Arteta adafite Bukayo Saka ububona harimo ikibazo gikomeye cyane. Ni nayo mpamvu yanatekereje ko akwiye kwagura groupe ye muri iyi mercato itambutse, agashyiramo abawinga babiri, agashyiramo Yanganyije, agashyiramo yewe na Noni Madueke. Kwari gutekereza uburyo azajya abaho adafite Bukayo Saka, kuko yarabibonye umwaka ushize kuba atamufite icyo bimuviramo. Abantu baribuka muri ariya mezi abiri hafi 3 yamaze atamufite, uburyo Arsenal yastrugglinze no gukora ibintu byinshi mu mukino. Bukayo Saka muri no sezo yaramaze gutsinda igitego kimwe, igitego yatsinze Leeds United. Anakina kuri match ya Manchester United, yagize performance itari hambaye cyane, ariko yari umwe mu bakinnyi bari mu kibuga ubona barimo batese equipe ya Manchester United ahindura amacross menshi. Match ya Liverpool ntago yigeze ayikina, ariko still Bukayo Saka n'ubundi mu mikino ibiri agomba kuba yakweretse nyine icyo ugiye kubura muri match uzabuta mufitemo gutsinda igitego ikipe ya Leeds United, akarema no group. Nshingiye kuri performance za Noni Madueke, uburyo yigaragaje mu mikino y'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza n'uburyo yari yigaragaje kuri match ya Liverpool, abantu babyibuka, niwe mukinnyi wari washose amashoti menshi agana mu izamu ariko ntibimuhire. Yanyeretse ko Noni Madueke ashobora kumuberaho mu gihe adahari. Performance yagize imbere ya Serbia atsinda igitego, performance yagize imbere ya Andorra, n'uburyo yari yigaragaje kuri match ya Liverpool, bigaragara ko Noni Madueke n'umutoza mu kiganiro n'itangazamakuru babimubajijeho baramaze ati se waba uzagira ikibazo gikomeye cyane mu gihe uzaba ufite Bukayo Saka na Noni Madueke bombi biteguye gukina 100%. Umutoza Mikel Arteta asa nk'ubikwepa, ariko aravuga ngo nifuza kurwara umutwe kubera icyo kintu. Icyo ashaka kuvuga, umunyamakuru yamaje ati bizakugora guhitamo umwe hagati ya Bukayo na Noni Madueke. Arteta avuga yuko kuba byamurwaza umutwe ari byo byiza kuri we no kugira ngo equipe yitsinde muri make ko babona bose bameze neza bari biteguye gukina. Buri wese avuga ati 60 nanjye nange 30 myiza, undasunika avuga ati ibyo wakora nabi nabikora neza. Bizorohereza Mikel Arteta kugenda ajera imikino imwe n'imwe yakeneramo Bukayo Saka n'indi yakeneramo Noni Madueke. So ntekereza ko kuba Noni izi saha ari ni igisubizo cyihuse kuri Mikel Arteta, ariko nanone ni Bukayo Saka kumubura ikindi kibazo, ni ikibazo gikomeye, kuko no muri style de Martin Odegaard ubu tubona nyine ko yabuze yabaye izore kuko barumvana cyane ari ku ruhande rw'iburyo. Iyo yamubuzemo nyine ubona ko creativity atangira kuyagura, nabyo bijya biba positive mu buryo umwe cyangwa ubona, kuko Odegaard atangira gushaka imoso, agatangira gushaka iburyo hose hakiri imipira, ariko iyo harimo Bukayo ubona nyine karaga kombinezo bafitanye, karaga chemistry bafitanye, bakomeza kukubaka. Rimwe na rimwe kakaba ka paying off, kagafasha Arsenal gutsinda, ariko rimwe na rimwe ukabona nyine Arsenal iri gukinisha uruhande rumwe. So kugarura Madueke harimo ibyiza, harimo nibibi, no kubura Bukayo harimo ibyiza, harimo nibibi. Mu cyukuri na mpamvu mu istambutse mu kipe y'igihugu umunyamakuru yabajije Tushira ati ese umusaruro agize ubwo turavuga Madueke udafite Bukayo Saka, ati twakwizera ko mu gihe kiri imbere bombi bazatanira umwanya mu kipe y'igihugu. Byari biturutse ku musaruro mwiza yagaragaje muri iyi mikino. Nepo iminota 2 mfite wenda waza no gukomeza nyuma y'isaha ya kabiri. Mu byukuri mu Misiri imbere bafite Ligue des Champions, ndavuga Arsenal ni kuwa kabiri barakina na Bilbao. Sintekereza ko ashobora kuriska Saliba kuri uyu wa gatandatu mu gihe akoze umwitozo umwe wonyine kuri uyu wa gatanu.
bidakunze ko Saliba agaragara kuri uyu mukino kurikije isoko bagiyeho muri Sama muri defense yabo ninde ushobora kuza kuzibika icyo mu buryo Arsenal tagira ikibazo ifesinga ba Chris Woods kuri wa gatandatu. Yes, ni naundi ni uyu musore Mosquera yabonye test nziza cyane ya defending champion buriya byari ko ntera ikibazo iyo baba bakinnye nka Leeds United bakayinyagira ibitego nka 5 ari bwo Mosquera umupimye ariko niba bamugerageje kuri match wanyagiyemo ibitego byinshi equipe adversaire ukaza no kumuha match nkingi ikipe ya Liverpool akayikina neza tukabona ko ikibazo sibo ntago bigeze babatsinda igitego cyo gupenetra babinjiramo ntibigeze batsinda igitego cyo gutakaza baro ntibigeze batsinda igitego cyo guhagarara nabi cyangwa se ubwumvane wenda butarajya hejuru hagati ye na Gabriel Magalhaes yakinnye neza zirika ugoektike na bagenzi be navuga ngo kuri Bilbao yahoze muri Espagne n'ubundi akina muri Valencia Bilbao yajyaga hura nayo ne equipe itaranahindutse cyane ne question kuba nawe ubwe yateguriye match ku giti cy'utitaye ku byo umutoza Mikel Arteta mukeneraho sorry rwose ntashidikanya witwa Mosquera ni igihe cyo kugira ngo yongera habwe match nk'iyi inamukuze mu gihe William Saliba yaba nahari nawe nekereza ko bari kubireba akabazi yuko none bitakiri bya bindi uvuga ngo ni Ben White bavani burya akaza kunsimbura noneho hari umuntu nyirizina ushobora kuza akakabuye umwanya kandi nabonye mu buryo bwo kuganira n'umukinnyi umuntu witwa Mikel Arteta ashobora kuba ari strong gukonvisinga umukinnyi ku joining equipe ashobora kuba ari umuntu uzi kuganiriza abakinnyi direct bivuganira we ku giti cye atari wenda ibindi byo kunegotiating ibicira akabirekera abasanzwe ariko ubona ko maybe he's a very good negotiator mu bintu by'amatransfer kuko ubona ko abakinnyi bose bari binjira muri Arsenal binjira bari excited bavuga uburyo umutoza yabaganirije bakaba interested cyane sizira warabonye ikiganiro cya Zubumendi ubona ko hari uburyo ashobora kubaza kuganiriza abakinnyi hanyuma kuri equipe rero irimo iratera imbere ishaka kuhatanira ibyo bikombe binini uyu munsi nta kipe Bukayo Saka atakinamo uyu munsi nta kipe ya Saliba atakinamo n'impamvu kontra zabo zibahangayikishije nuko babibona ko ari key players n'abakinnyi bagendera bajyana hande n'abakinnyi batangiranye n'iyi projet Arteta yabasanze yabanje kubaniraho Saliba gatoya ariko aza kumuprovinga wrong amwereka ko ari umukinnyi ngenderwaho kuva yajya mu kibuga ahubwo natunguye no kumva ko no kubona ko William Saliba ngo ari homegrown nose ntinje yari munsi y'amakumyabiri kera mbere yuko natekerezaga ko homegrown aba ari muri aba yaranyuze muri yakora kwa Vinicius hoya no kuvuga ngo babara ikipe yakwandikishije sezo zinga imbere yuko yuzuza 20 iyo hagati y'imyaka 13 na 20 n'umukaza mu ikipe bagobara ikipe ikwandikisha gute byibura seze ebyiri uri mu homegrown kandi yinjiye muri Arsenal bwa mbere munsi yayo cyane so buriya ni impamvu bano bangumboha bano ba Dauman batarandikwa nk'aba homegrown kandi buno ntabwo bari muri academy nuko seze ebyiri zitaragera niko bigenda Saliba rero yaje rukongo mbona rero ko nabakinnyi kongera amasezerano ko abona abakinnyi bagiye bavugwa hari imyaka Bukayo Saka yagiye avugwa muri Man City cyane kwazaba umusimbura wa Mahrez kwagomba ko umusimbura wa Mahrez bikavugwa birangiriraho hari umukinnyi hari William Saliba n'uyu munsi kivugwa cyane ku isoko rya Real Madrid cyane turaza kubigaruka ibya Barudiga na Araba ari kubona ko ni umukinnyi undi wari we wese bakinana kuko ni umukinnyi ubona ko ayoboye defense mu buryo bwiza so ibyo amasezerano byo ni bikwiye kwihutishwa ahubwo kugira ngo n'abafana ba Arsenal biruhutse nayo ma equipe atekereza no kuba yabagumura nka bya ndire yarikore kavuga ati niba tugeze na 26 kuko byanga byakunda barangije isezo bataramwongera bajya mu mwanya wo kuvuga ngo tumugurishe atagendera ubuntu kandi ni isoko ryaba ari very open even ama equipe yo mu Bwongereza ya bidding ntekereza ko ari cyo kizana bazihutira bazambwira ngo umwaka w'imikino ngo bakurangira bamenye ibyo bamenye bamwongera amasezerano cyangwa ari umugurisha ntabwo ari ukumwongera nge ntekereza ko buri hari ikintu kimwe Deus yaravuze uyu mwaka urangiye utamwongereye nubwo mwabi biganira ubona ko bigeze ku rwego rwa 90 burya sama ihindura ibintu byinshi bikanongeraho n'icyo bazaba bafite kuko bongeye babuze igikombe
ukaba udafite amasezerano yabo nabo ubwo batanye kariya kantu ko hagati the good thing is the players want to remain here and they want to be a big part of history of this club. Ni ukuvuga ngo batwaranye igikombe nicyo kintu umukinnyi we buri wese yifuza, ariko noneho basigaje umwaka umwe utatwaye Champions League nabo batangiye gutekereza bashaka ibikombe nabo batangiye gutekereza ibindi. Twabonye hari Kane ukuntu yagiye kwa yasohotse urukundo rwa Kane na Tottenham rwari gukomeye cyane. wabonye akavido arimo ara congrats Jed Spence wumvishe ukuntu yavuze mwana ukine kipe y'urukundo rwaje agiye kumuhirangofe ariko yayivuyemo anabishaka cyane afite ubushake bwo gusohokamo. Icyo navugaga nunganiraga Deusi nuko ibyo Arsenal byose yakora nukurwana no kugira ngo ibongere amasezerano inose zitararangira mbere yo kujya mu buryo amatransferi ari byo bigezweho gusa. Kuko ugiye kwinjira mu yindi sezo biranashoboka reka ushobora ko watwaye iyo Premier League cyangwa watwaye iyo Champions League reka tubyemere. Umushaka avuga atakazi kanye karanyanga kandi njya kubwira ati amateka turayakoze reka ngende turayakoze nsigaje umwaka umwe reka ngende abira bya talent hano natwaye byose kanjye kureba hano byanze reka ngende. So igihari ni iki umwaka umwe uhindura ibintu byinshi. Umwaka umwe equipe ntibiri safe umukinnyi none aba yatangiye kujya mu burenganzira bwe bwo gutuma mwe mumwumva urumva, ariko ubu icyo Arsenal igomba gukora na ni nayo mpamvu ubona n'uyu munsi uretse natwe n'itangazamakuru ryo mu gihugu cy'Ubwongereza buri press conference mbere yuko bakina na Liverpool barakimubajije uyu munsi bakimubajije. So nuko nabo babibona ko nabakinyi beza nari mbonye umuntu avuga ati se abwira Deus ati se Bukayo Saka we agiye muri Liverpool yakina yabuzwa se ako nyembura uteye impungenge cyane Saliba Bukayo simubona mu gihugu cy'Ubwongereza n'ikipe ajya amatara Arsenal iyo mbirebye bana kereka haba ibintu bitunguranye kizwe n'ikipe nda nka Paris Saint-Germain sinzi Real Madrid cyangwa Barcelona imwe muri izo ariko je simubona moving ava muri byavuba wenda ushaka kuza mu myaka yindi kera ko byavuba kipe nimwe umukinya hinduri reka ngurugero hari ikintu mutazi ashobora kwicara iyi sezo bakaba baya ba gatatu sasigaje umwaka umwe Liverpool ikamubwira ati dutwaye Premier League tubaye tugeze demi finale ya Champions League cyangwa turayitwaye nayo turayitwaye twebwe twafashe icyemezo Sara aragenda Sara afite 35 aragenda muri Arsenal wahembwaga 190 ngwino kuri 350 utuyoborera ikiragano cy'uko Mohamed Salah agiye dorabo twaguze murangana umukinya hindura ibitekerezo amasaha abiri gusaganire na Ines Roth niko umuntu witwa Sterling yabwiye umutoza Sterling ntiyagiye ati narategereje reka njye gutwara ibikombe hari ngiye ntekereza yuko kuri Saka bafana Torres baragiye ibyo kuvuga ngo mu Bwongereza Torres wenda yari ndibuka interview ya Jyokrees ariko muhashyo ari abana kuba kuri yari ndibuka interview ya Jyokrees bazamuka Aston Villa zamuka bawini ni bagiye muri championship ya Gerard oya iza bwa mbere oya ejo bundi Aston Villa igarukana nari kapiteni cyo yari yambaye inkweto ngo zishaje ntiyajya gahindura godi aravuga ngo iyi ni ikipe y'ubuzima bwanjye mu gihe kiri muri Premier League nta yindi kipe nzakinira kabisa. ariko bro Man City yashize miliyoni 100 umusore aravuga ati murareba City iri gutwara Champions League igiye gutwara Champions League iri gukomanga yitwaye champion ebyiri mwandetse nkigira gukora amateka ariko ubu City itwaye champion ikagaruka ku murongo Pepe Guardiola ukabona ko asubiye mu bintu bishya muri sama bagahamagara Bukayo Saka uyu ba Arteta bamusezerese ita bamaze kumubwira ngo genda haje umutoza haje undi Bukayo bagenda ari 8 ahubwo size ikintu gituma kibago mwiki ati dore umwanya wawe uraranga no urwego rwayo n'abakinyi urwego bari kuko Nasri niyo body n'umutoza irakonje uyu munsi Bukayo Saka impamvu ari muri Arsenal ukabona ko ari umuntu ufite icyizere nandi makipe yose yakimugirira nibyo arimo gukora. Arsenal nitajya ku rwego rujyanye na Bukayo Saka ariho urwo William Saliba ariho nimba William Saliba Bukayo Saka amakipe batekerezwaho ari zo Real Madrid za Man City za Liverpool zimo gutwara ibikombe hari igihe umukinyi avuga atari ko njyewe kubera iki nguma hanga kandi bigaga kari ibintu natwara nese ubu ngubu Thierry yari abanga bakunzwe kutwo Thierry yakunzwe Thierry yavuga ati ikipe ntiyatuma ntwara Champions League kujya muri Mani
oya reka Arsenal kutakaza umukinnyi kwayo surebera hagiye nashaka azasohoka ajye muri Paris Saint-Germain bizayimutakaje cyane ndavuga niba tamenteninga urwego rwabo ngo rugende n'urw'abakinnyi babafashe kugera ku byo yifuza kugera y'umukino ukomeye akwifuza kugeraho no doubt abakinnyi bazagenda avuga ati Maresca aravuga ati ni umukino ugora ni umukino ukunda kutugora cyane cyane kwa Brentford. Andrews yavuze yuko ari Chelsea ari ikipe yatanira igikombe bagomba kurwana no kushaka resulta nziza. Ati twatakaje bamwe mu bakinnyi barimo na Yohani Wissa atariko tugomba turi mu rugo tugomba gushaka amanota 3 mu gihe Maresca avuga ati niba koko dushaka kuba ikipe iri competitive uyu mwaka ntuguhozaho. Toza yemeje ko harimo Liam Delap hanze ibyumweru 10 cya 10 kugera kuri 13 ahubwo bishoboka ko ari mu kwezi kwa kabiri. So yagaruye Cole Palmer kuri uyu mukino arakira arava kwa Brentford yakiye Bayern Dominique muri Champions League kwa gatatu yego ajya kwa Manchester United ajya kwa Lincoln mwenyewe ni umukino twavuga ko Chelsea yakagombye guterwa ubwoba na Brentford. Nkuko wari ubivuze ni ikipe igisa nk'iyigora nubwo cyane cyane ishingiye mu kudefanda. Abo ngo bafite umutoza mushya Keith Andrews ntekereza ko ari ne equipe muri Premier League ifite umutoza ubaye mukuru y'umwaka w'imikino yonyine. Ari indi kipe yakane kurikanya Chelsea igiye gukina nayo muri London kubera ko amakipe atatu yaherewe West Ham, Crystal Palace na Fulham yose ni London n'indi kipe London bagiye gukina. Gusa kuri Chelsea umuvuduko yatangiranye ya buryo yabonye resita kuri Crystal Palace ntekereza ko zari ziri positive kubera ko Crystal Palace ni ikipe nayo igora amakipe akomeye kajya kuri West Ham ikayitsinda kuri byoroshye ikajya kuri Fulham ikayitsinda nabwo muri wa buryo abantu bose bibuka. Arekereza ko yari umukino igiye ifite upper hand cyangwa se ari ifite avantage iri imbere ya Brentford kubera ko Brentford ntabwo ikipe yatangiye neza ubona ko yagowe cyane imitangire yayo birumvikana yazanye umutoza usanzwe ari set pieces coach cyangwa se umutoza ushinzwe imipira y'imiterekano aba muri staff ariko ntabwo ari umutoza mukuru ntabwo afite experience ko umutoza mukuru niho hano hambere abikoreye ko mu myaka ashize mike ishize twamubonaga ari umukinnyi akanya sawa umutoza. Nakereza rero ko Brentford muri make ikipe se byaje gukina uretse ni Chelsea ni equipe iri kujya gukina asa nk'ari underdog ya factor y'umutoza kanongera abakinnyi atakaje ko gutakaza abakinnyi nka Brian Bumo muri make yatakaje best players babo babiri abakinnyi babiri bayoboye umwaka w'imikino ushize Brian Bumo ndetse na Yohani Wissa abo bose rero ubona ko zire muri factors zimwe zatuma ikipe ya Brentford yaratangiye neza nubwo imaze kubona win muri imikino itatu yerutse ariko ubona yuko izajya gukina na Chelsea ariyo nka insina ngufi kandi biranumvikana. Ntekereza ko atari umukino ukwiye kugora Chelsea nimba Chelsea ifuza kuguma mu murongo mwiza wo guhatana shampiyona kuko siri habi ifite amanota 7 ikaba yifuza ko yatangira kugura n'ibyo hakiri kare kuko itazi ko imikino izakurikira izagenda atazi uburyo azabatanye no kuzamarushanwa menshi Champions League imikino itaraba myinshi ngo bagire imibare myinshi aza FA Cup stari kubitamo bikiri kare no gutsinda izi match kuko ngira ngo muri amakipe makuru Chelsea nigize amahirwe ko bifite match ifite fixtures zisa nkaho ziri fair. Liverpool atanyegura n'amakipe akomeye za Newcastle barahuye Arsenal barahuye ifite mani mu minsi iri imbere. Chelsea akakanya turi kuvuga imaze gura n'amakipe y'Iranda ariko cyose amakipe mato Fulham, West Ham, Crystal Palace, ubaje Brentford n'amakipe mato kuri ugereranyije n'andi makipe makuru za Arsenal zamaze gutangira gukina match nini za Man nuko nguko ndetse na Hotspur byaraje nawo ubona ko muri amakipe manini Man City nayo nuko nguko ifite Manchester Derby n'ikipe gifite amerwe yo kwirakira match kugira ngo rero izizere ibihe byiza byo mu yakiri imbere no gutsinda igatangira kugira no guhoza nimba yaratangiye imikino 3 imeze neza kabihozaho igabona igasarura muri aya manota kitazi ko bizagenda mu minsi iri imbere. Ikindi kandi nasema aravuga ku mvune bafite Palma ntabwo baramurekipera ariko akanya ntekereza ko ari umukino bazatanya gutekereza ko Garnacho yahabwa iminota mike yasha kutabanzamo kubera ko nawe amaze igihe kino adafite competition nimba precision yo starigeze agira ikipe akinira cyangwa ngo agire imikino yo guhangana nimwe akina yaritoza ku giti cye ntabwo ari umukino kutoyimpoza mu kibuko yiboneye ariko ntekereza ko bamuri kipe ndi mukino mushyashya babonye uzahabwa iminota. Ikindi kandi bafite n'abakinnyi mu baraflying twavuga kare Joao Pedro uri wahatanaga igihembo cy'abakinnyi beza ba Premier League no mukino abayobora mu mikino yose. Estevan nawe yaraje atayimpressinga ku mukino wa mbere hawigeze akeneye igihe cyo kwiadapta agaragaza urwego rwe hakiri kare
buri wese arimo arashima urwego rwa defense yayo babuze Levi Collier wari uyiyoboye ariko nta cyora kimwe cyo kiza kigaragara na gatoya kuri Trovocha Bryce ufata umwanya ahitamo umuyobozi wa defense ayimana nayobora Tasi Adarabio gukina neza hari n'amacho bagiye bakinisha umwana Josh Achiapongo nawe agakina neza kubera ko ni umusore ugufasha nk'umu left center back kubera ko akinisha ukuguru kw'ibumoso wareba abasore bo ku mpande nabo yaba Maro Gusto barimo baraheza umwanya agakina neza n'aba makukura wese bikiri bishya ubona ko Chelsea yatangiye neza umwaka w'imikino naho rero gukomereza muri imikino igifite imikino yoroshye ko izava muri ngiyi itenya gukina za Manchester United nubwo man ari ikipe idafite izina ryiza muri imyaka cyane muri Premier League ariko imikino mu bihe bibi byayo byose iyi myaka yose gikina na Chelsea match nyinshi baranganyaga uretse ngira ngo ya match ya 4-3 bava inyuma ya Cole Palmer abavana inyuma bagatsinda ariko ubundi match zerutse nko mu myaka 5 ishize amakipe mbaranganya rero ikwiye gutangira kubona amanota kirikari gikina n'amakipe mato itaratangira kwinjira muri match zishyira mu mibare myinshi zitaranjira muri za derby za Tottenham taranjira muri za derby za Arsenal na Liverpool uko amakipe makuru ni arimo arakina imikino minini ikindi kandi nibishaka n'igikombe ni consistency ko nicyo kintu yabuze umwaka w'imikino ishize akanya ntago ukeneye kujya gutegereza ko bigera mu mikino 10 na kangahe kugira ngo utangire utekereze ku gikombe no kujya consistency hakirikare mu mikino ibanza imikino ikiri kare umukino rero ntekereza mwiza wo kubikoreraho n'ingwa Brentford kandi bafite na advantage remereye ahubwo ini match yo gutsinda ibitego byinshi kubera ko muri Brentford ari ikipe uburyo yatangiye shampiyona n'izo factors zose navugaga ntago ari ikipe yo gushyira imbere Chelsea ngitera ubwoba ni Chelsea uburyo yatangiye